Aleš centrira i 1-0 za Zvezdu. Nije ni meni baš najjasnije šta se dogodilo. U ravni sam sa terenom, pa u ovakvim situacijama moram da sačekam usporeni snimak da bih video gol. Kako bilo, Zvezda vodi 1-0 protiv Sileksa iz Kratova. Čini mi se da je to autogol igrača sa brojem 23. Da, upravo tako. Ovo je autogol, postigao ga je Igor Filipović. Sileks. I na kraju gol posle ovog prekida, postigao ga je igrač sa brojem 3, to je Dejan Blagojević. Vidite, izveden je ovaj slobodan udarac. Blagojević je uspeo da dobrim skokom prebaci Supića i to je 1-1.